یکی از جشن‌های قدیم‌ترین مردم تاجیک به حساب رفته، این ایام زاده خیرد و اندیشه، جهانبینی و تفکر گذشتگان بزرگ ملت تاجیک میباشد. ناحیه خاولین که در احاطه کوه‌ها واقع است، اقلیمش نیز در قیاس به اکثر شهر و ناحیه‌های کشور تفاوت دارد. سردی‌های فصل زمستان در این ناحیه بلندکوه نسبتاً بروقتر شروع گردیده، دوامناکی‌اش نیز طولانی میباشد. حالا که ایام بهار و نوروز است، همان نشانه‌های برف در قله‌های کوه‌ها به نظر می‌رسند. ضمناً ساکنان مهنت‌دوست ناحیه با آمادگی‌های همه‌جانبه و دلگرمی و صمیمیت بی‌اندازه نوروز عالم‌افروز را با تشکیل چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی و مسابقه‌های ورزشی و سالم‌گردانی گرم و صمیمی و در سطح بلند استقبال می‌نمایند. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. شکرانه قوم ملت و اجداد اوریا نژاد و خصوص تاجیکان که همین خیلی عیدهای قدیمه دارند، مانند نوروز و تیرگان و مهرگان و صده. ما که در عرفه جشنگیری نوروز عالم‌افروز هستیم، امروز می‌بینیم که در لبان تمام خرد و کلان پیر و برنا تبسم خنده میکند، هویدا میگردد و امروز می‌بینیم که آفتاب علما را که جهان را منور میکند، سبزه دمیده، یک طبیعت احیا شده ایستاده است که اینا همش از اومدی نوروزی عالم افروز درک میدهند. مرغان کوچی باشند با سایز و قرارگاه تابستانه خود میان گرمی خود و احیای طبیعت سر می شود. همین نوروز که از تفکر مردم اوریا نژاد بزرگ ما که پیدا شده است، چند جبهه دارد. جبهه علمی، استرونومی دارد، تاریخی دارد، مردم شناسی دارد، اتنوگرافی مردم شناسی دارد، فولکلوری دارد. چون انعنه ساکنان در ایام بهار و نوروز شروع از خانه‌های خود تا به کوچه و محل و سطح ناحیه به تازگی و آبادکاری‌ها مشغول می‌شوند. بانوان جهاز روزگار را بیرون آورده، خانه‌ها را باز از نو به پررگی تازه می‌نمایند. کشاورزی که شغل دیرینه و اساسی ساکنان است، در این ایام دهقانان کشت و کار بهاری را آغاز بخشیده به زمین دانه‌های امید می‌کارند. در این ایام بعضی از درختان میوه دهنده از قبیل بادام و آلوچه سر و پا غرق گل شدند که نشان از احیاشوی طبیعت و ایام فصل زیبای بهار میباشد. تشکیل بازی‌های ورزشی و مسابقه‌های پهلوانی در ناحیه خاولینگ یکی از سنت‌های خاص جشن نوروز به حساب رفته، خرد و بزرگ به میدان و چاره‌بینی‌های ورزشی به هم می‌آیند. ما امروز می‌بینیم که چقدر نوروز موقعی در عرصه عالم موقعی مهم دارد. این از زمان پیشرودی‌ها و کیانی‌ها اومده به تا دوره سامانی‌ها تا امروز رسیده است. وقتانه همین جشن نوروز، عید نوروز در زمان صاحب استقلالی جامعه نو پوشید، یک شوره و بگیم که شهامت نو پیدا کرد با ابتکار سردار دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و همه خلق بزرگوار تاجیک. امروز ما میبینیم که نوروز در سراسر تاجیکستان
با یک شکوه شاهامت جشن گرفته می شود همه ساله. پیش از اون نوروز با یک تیاری پخته و همین جشن گرفته شود در تمام جمهوری. با پاکاری و دهقان تیاری با اون می بیند. در هر یک خانه و خاندان پوزکاری میکنند. بچه ها باشد اگر با گلگردانی سر میشه. در حدود ما گل سیاهگوش، گل زرده که چند نمود گل ها میبرد، گل سیاهگوش همچون یک رمز همین نوروز گلگردانی میکرده. گروه بعد شوی نوروزی در بین و یک عنعنه بسیار مهم بود که تا به امروز آمده رئیس است. این بویش خرسنده می باشد. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёро ба як қарор кай мебинам. инак дар сарзамини тоҷикистони соҳиб истиқлол дар остонаи наврӯзи байналмилалӣ давраи фароғату истироҳат, шодиву нишод, барқарорсозии солимии бадан, оммавият пайдо намудани варзиш, муаррифии бозиҳои мардуми тоҷик баҳри оламиён, инчунин эҳёи анъанаҳои хоси мардуми тоҷик фаро расид. ҳамасола дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг дар ин ноҳияи баландкӯҳ марҳилаи аввали мусобиқаҳои миллии варзишӣ баҳри боз ҳам ривоҷу равнақ ва эҳё намудани бозиҳои миллӣ доир карда мешаванд, ки варзишгарону мураббиён ва дӯстдорони соҳаро ба ҳам меоранд. ҷашнгирии наврӯз дар ноҳияи Ховалинг як хусусияти хоси худро дорад дар ҳақиқат. чунки ноҳияи Ховалинг ин ноҳияи кӯҳистон аст. якум дуюм ин ки дар ин ҷо як таърих ниҳоят кӯҳан дорад ва он фарҳангу тамаддуни таърихие ки дар ин ноҳия ташаккул ёфтааст ва ба имрӯз расидааст, он тақозо мекунад ки дар ин ҷашн хосиятҳои хос ба вуҷуд оварад, чунки дар нисбат ба ноҳияҳои дар паҳнои поёни мо зиндагӣ мекунанд вуҷуд дорад, нисбат ба онҳо дар ин ҷа ҳамон анъана ва ҳамон фарҳангу тамаддуни хоси миллии тоҷикӣ зиёдтарак мушоҳида карда мешавад. ва ин ҷашнро пеш аз ҳама ҳамчун як ҷашни эҳёи табиат, як ҷашни эҳёи соли нави зиндагӣ медонанд ва аз ҳамин лиҳоз мардум баъди ҷашн гирифтани наврӯз аллакай ба кишту кор, ба корҳои саҳроӣ машғул мешаванд ва гуфтан мумкин аст ки аз ҳамин рӯзи ҷашнгирии наврӯз аллакай зиндагӣ ранги дигар мегирад. ҷавонону наврасон пиру барнои ноҳия дастаҷамъона ба муносибати наврӯзи хуҷастапай ҳар гуна чорабиниву маҳфилҳои идона ва мусобиқаҳои варзиширо низ бо иштироки наврасону ҷавонон ва пирони рӯзгордида барпо намуда ин иди аҷдодиро
гарму самимӣ истиқбол мегиранд. аз ҷониби ҳунармандон сурудҳои тараннумкунандаи баҳору наврӯз ҳамчун рамзи шодиву сурури беинтиҳо дар фазои муаттару накҳатбори табиат иҷро гардида фараву хушҳолии мардум боз ҳам афзун мешаванд. наврӯз яке аз фаслҳои зеботарини сол ба шумор меравад. дар ин айём табиат зинда шуда тамоми сокинони ноҳияи ховалинг алалхусус занону бонугон ин ҷашнро бо як шукӯҳу шаомати хоса пешвоз мегиранд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ин ҷашн ҷаҳонӣ шуда дар саросари дунё онро истиқбол мегиранд. ва инчунин мо занону бонувони ноҳияи ховалинг тасмим гирифтем ки ин ҷашнро дар як сатҳи баланд таҷлил намоем. суманакпазӣ чун анъанаи дерина ва таоми хоси наврӯз аз ҷониби бонувони ноҳияи ховалинг низ дар тантанаҳои наврӯзӣ аз ибтидои субҳи содиқ оғоз ёфта бо тарзу шеваи хос иҷро мегардад. иштирокчиёни ҷашнвораҳои наврӯзӣ ҳамчун фаровонии ризқу баракати ҳар хонадон ва то ба наврӯзи дигар саломат расидан аз ин таоми миллӣ ком ширин намуда шодикунон суруди халқии маъмулу машҳури суманакро замзама мекунанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик мебошад. мо мардуми ноҳияи ховалинг имрӯз бо як шукӯҳу шаҳомати хоса наврӯзи оламафрӯзро ҷашн гирифта истодаем. ноҳияи ховалинг яке аз ноҳияҳои кӯҳистон буда дар он бештар гиёҳҳои шифобахш мерӯяд. бонумони зебои ховалинги мо бошад аз ҳамин гиёҳҳои шифобахш бештар хӯрокҳои миллӣ аз он ҷумла самбусаи алафин, шакароб, отала, далда ва дигар намудҳои гуногуни таомҳои миллиро мепазанд. бо шарофати пешвои муаззами миллат имрӯз наврӯзи мо наврӯзи байналмилалӣ эътироф карда шуд ки на ин ки дар ноҳияҳо балки дар тамоми саросари ҷумҳурии мо ин наврӯзро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. ҳар як ҷашну маросими мардуми тоҷикистон моломоли рамзу маъниҳои нуҳуфта, розҳои таърихиву асотирии бостонӣ ва мазмунҳои печидаи ҳаётӣ мебошанд. сокинони ноҳияи ховалинг ин ҷашни аҷдодиро бо эҳёи тарғиби анъанаҳои қадимаи миллӣ ва густариши фарҳангу тамаддуни бостонӣ якдилона истиқбол гирифтанд. як бахши муҳими ҷашни наврӯзиро бозиҳои суннатии варзишӣ ташкил медиҳанд. дар айёми наврӯз ҳамоишҳои паҳлавонӣ дар навъҳои гӯштингирӣ, аспдамониву пойгаҳ, бандкашиву чавгонбозӣ ва дигар мусобиқаҳо баргузор мегарданд ки шукӯҳу шаҳомати махсус дошта шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони ин навъҳои варзишро ба ҳам меоваранд. дар сарзамини тоҷикистони соҳибистиқлол дар остонаи наврӯзи байналмилалӣ давраи фароғату истироҳат, шодиву нишод, барқарорсозии солимии бадан, оммавият пайдо намудани варзиш, муаррифии бозиҳои мардуми тоҷик баҳри оламиён, инчунин эҳёи анъанаҳои хоси гузаштагон фаро расид. тавре дар урфият мегӯянд наврӯз суханпардозӣ нест, наврӯз амал аст. чун агар аз ин дидгоҳ ба наврӯз рӯ оварем бо итминон метавонем гуфт ки наврӯзи фардои мо боз ҳам наврӯзи умедбахш, навовар, пурмуҳтаво ва созанда хоҳад буд. зеро аз ибтидо то интиҳо наврӯз моро ба амалгароӣ ва талошварзӣ баҳри покизагиву созандагӣ даъват менамояд. дар
در یکجایی با بخش کار با جوانان و ورزشی نوع خوالین سلسله چرابینی های ورزشی مسابقه های ورزشی رو نقشه چرابینی ها شده است و در عرفه این جشن باشکوه ما چرابینی های ورزشی رو از نمودهای کشتین ملی مسابقه کشتین ملی والیبال ششکه شهمات گذرانده استودیم و امروز چرابینی ورزشی کشتین ملی رو جنبست نمودیم و غالیبان رو با افتخارنامه و تحفه ها سرفراز گرداندیم و در روزهای نزدیک مسابقه های والیبال شهمات هم جنبست گردیده و با افتخارنامه ها و تحفه های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه سرفراز گردانده می شود. ҷашни сирф милливу мардумии миллати тоҷик наврӯз ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақоми байналмилалиро соҳиб шудааст, ҳамасола дар кишвари офтобрӯяи мо бо ташкили чунин барномаҳои фарҳангии идона мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, аспдавонӣ, бандкашӣ, шашкаву шоҳмот ва роҳандозии дигар бозиҳои хурсандибахш миёни наврасону ҷавонон истиқбол карда мешавад. оғози тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ бо барномаҳои пуршукӯҳи идона дар ноҳияи ховалинг бо шаҳомати хос таҷлил мегардад. таҳияи чунин тадбирҳои идона ва амалисозии иқдомҳои ободониву созандагӣ ки хоси айёми баҳору наврӯз аст, рӯзҳои оянда низ дар муҳити идораву ташкилот, муассисаҳои гуногун, кӯчаву маҳал ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия идома меёбад. баъди соҳибистиқлол гардидани тоҷикистон, наврӯз бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш эҳьё гашта ба ҷашни асосии миллии тоҷикон табдил ёфт ва дар саросари ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешавад. акнун вақти он расидааст ки тамоми ҷавонон, тамоми зиёинон, тамоми мардум хурду калон дар атрофи сиёсати хирадмандонаи сардори давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами эмомалӣ раҳмон муттаҳид шуда ана ҳамаи он чизе ки дастуру ҳидоятҳое ки сардори давлат мекунад ҳамаамро ба ҷо оварда баҳри ободии ҳамин сарзамин кӯшишу ғайрат дем ба терроризму экстремизму ба муқобили ҳар гуна зуҳуроти номатлуб мубориза бурданд ва насли наврасро дар ҳамин рӯҳияи ватандӯстӣ, ободкорию ободонӣ ҳидоят кардану тарбия кардан вазифаи мо ва тамоми бигем ки мардуми калонсол ба шумор меравад. ва мо орзу дорем ки дар оянда боз ҳам ҳамин тамоми гӯшаҳои тоҷикистони азизи мо гулгулшукуфон мешавад, ободонӣ мешавад. мақсади асосии давлатам, ҳукуматам аз ҳамин баланд бардоштани якум ободониву тинҷи оромиро барқарор кардан ва баланд бардоштани зисти зиндагонии мардум мебошад. ва ҳамон орзу дорем ки дар ояндани бо аз ида ҳам ободонӣ зиёд мешавад, хушиву хурсандӣ мешаваду ҳамин хел ҷашнҳои миллии мо бо тантанаву бо як ҷаҳон бигем ки шаҳомат таҷлил карда мешаванд ки боиси ифтихори мо тамоми мардуми орӯи наҷот аст. тавре мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи ховалинг шерзода дилшод ба мо иттилоъ дод дар ҷашни наврӯзи имсола баргузории як қатор мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили шашкаву шоҳмот дар ҷамоати деҳоти шаҳраки ноҳия, мусобиқаи волейбол дар ҷамоати деҳоти лоҳутӣ, мусобиқаи паҳлавонии гӯштини миллии гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти ҷонбахт ва мусобиқаи тенниси рӯи миз дар ҷамоати деҳоти ғаффор мирзо ба нақша гирифта шуда баргузор карда мешавад. ҳамзамон ба хотири сазовор истиқбол намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тавассути қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардида буд, баргузории мусобиқаи футбол байни деҳаву маҳалла ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ дар ду марҳила ба нақша гирифта шуда шурӯъ аз охири моҳи март роҳандозӣ карда мешавад. доираи наврӯзи хуҷастапай
با تصمیم بخش کار با جوانان و ورزش نوحه خوالین یک سلسله چورابینی‌های ورزشی برگزار گشته ایستاده است که عین حال ما در گشتین ملی حضور داریم و این چورابینی گشتین ملی با تصمیم بخش کار با جوانان و ورزش نوحه و دستگیری صاحبکارهای وطنی برگزار گشته ایستاده است که از این چورابینی امروزه ما میتوانیم چهره‌های نوی یعنی که سمت گشتین ملی رو معین نماییم و کوشش می‌کنیم که چنین چورابینی‌ها در بین مردم شهروند نوحه و مملکت عزیزمون زیاد گردند. ضمناً اطلاع داده شد که مطابق با نقشه چورابینی‌ها اوید با سزاوار استقبال نمودن جشن بین المللی نوروز برگزاری چنین انعنه‌ها بعد معتدل شدن هوای بهاری در دیگر جماعت و دهات ناحیه خوالینگ در نظر است. تنتنه‌های نوروز بین المللی در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان ادامه داشته مردم با روحیه سازندگی و بنیادکاری و در فضای صلح و وحدت سرتاسری از این عید نیاکان با خوشنودی استقبال گرفته ایستادند.